The perimeter of any figure is the sum of its outer side lengths. مجموع كل ال outer side lengths، السايد اللي بره، الانر او اللي inside ده انا ماليش دعوة بيه، يبقى هو السم او هعمل add لكل الايه ال outer side lengths. هنا بيقول لي find the perimeter، مديني figure بيقول لي فيه find the perimeter. البريمتر equal ايه؟ انا هعمل add لكل الايه السايد lengths. كل سايد هاخده هعلم عليه، كل سايد هاخده هعتبره بيونت، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 يبقى equals ايه 14 units. قلت units هنا عشان انا مش عارفه دي سنتيمتر ولا متر، فانا هعتبرها unit. هنا برضو find the perimeter، يبقى ال outer side ماليش دعوه بالسايدز اللي جوه دي، هحسبها ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 يبقى equal 16 units. يبقى ال sum of ال outer اللي inside ديت ما حسبناهاش. find the perimeter again، نعد كده مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 يبقى البريمتر equals 18 units. طب لو عندي figure بقى معروف rectangle أو square أو triangle، هو برضو sum of its outer side lengths. هكمل بقية السايدز، هو مديني 6 و 4 بس، أكيد الريكتانجل كمان 6 قصادها 6 وال4 قصادها 4، يبقى نحسب كده 6 plus 4 plus 6 plus 4 هو ال sum of its outer side lengths. الكلام ده كله equal ايه 6 plus 4 ب 10 plus 6 16 plus 4 20 20 ايه بقى سنتيمتر، لان هو مديني هنا سنتيمتر. طب البريمتر اوف ذا سكوير، ده سكوير عشان السايدز قد بعضها 4 و4، نكمل كده يبقى فيه 4 و4 كمان، يبقى البريمتر equal 4 plus 4 plus 4 plus 4 equals 4 plus 4 8 plus 4 12 plus 4 16 سنتيمتر، لان اللينس هنا بالسنتيمتر. طب التريانجل، في عندي 3 سايد للتريانجل، وال 3 سايدز موجودين عندي قدامي 3 و4 و5، يبقى هعمل sum للايه outer side lenses اللي هم 3 plus ال 4 plus ال 5 equals ايه 3 plus 4 ب 7 plus 5 equals 12 برضو ايه سنتيمتر. الفيجر اللي بعده هنا البريمتر هو برضو sum of its outer side lengths، يبقى هنحسب 3 plus 3 plus 2 plus 2 plus 4 plus 6 تطلع equals 3 plus 3 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 4 14 plus 6 equals 20 centimeter. يبقى البريمتر of any figure is the sum of its outer side lengths.